Častna nota, mirno. Čast, pozdrav. Mirno. Gnoji. Na mesto, odmor. Dobrodošli na današnji spominski svečanosti na Suhorju v Brkinih. V spomin na padlega pilota kraljevih letalskih sil bosta minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec, in veleposlanica Združenega kraljestva, njena ekscelenca Tiffany Sadler, položila venca. A warm welcome to everyone. Minister for Defense of the Republic of Slovenia, Mr. Marjan Šarec, and British Ambassador, Her Excellency Tiffany Sadler, will now lay wreaths in the memory of the fallen British Air Force pilot. Častna nota, mirno. Čast, pozdrav.
Virno! Nogi! Na mestu mrtev. Spoštovani minister, gospod Marjan Šarec, spoštovana gospa veleposlanica, dear ambassador of the United Kingdom, Tiffany Sadler, nekdanji veleposlanik, former ambassador David Lloyd, spoštovani direktor Parka vojaške zgodovine v Pivki, gospod Janko Boštjančič, dragi prebivalci Suhorja in ostali cenjeni gostje. Lepo pozdravljeni na današnji spominski slovesnosti. Spominjamo se strmoglavljanja letala Spitfire ob koncu druge svetovne vojne, kjer je življenje izgubil mladi narednik britanskih sil Edmund Ramsbotham. Vaščani Suhorja so ga takrat pokopali, dogodek pa je ostal del kolektivnega spomina vaše lokalne skupnosti. Skupaj s Parkom vojaške zgodovine Pivka ste poskrbeli, da ta dogodek ne bo pozabljen. Na tem mestu bi povabila direktorja Parka vojaške zgodovine, gospoda Janka Boštjančiča, da vam pove še kaj več o tem. A warm welcome to everyone. We are remembering the crashing of the Royal Air Force Spitfire, which occurred at the end of World War II. This tragic event claimed the life of a young British sergeant, Edmund Ramsbotham. The villagers of Suhorje gave him a decent burial, and this event remained in the collective memory of the local community. Together with the Park of Military History in Pivka, you now made sure it will never be forgotten. Now I would like to ask Director of the Pivka's Park of Military History, Mr. Janko Boštjančič, to share more details on what happened on that day shortly before the end of the war in 1945. Spoštovani minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec, spoštovana veleposlanica Združenega kraljestva v Republiki Sloveniji, vaša ekscelenca Tiffany Sadler, the ambassador of the United Kingdom to the Republic of Slovenia, your excellency Tiffany Sadler, spoštovani nekdanji britanski veleposlanik v Republiki Sloveniji, gospod David Lloyd, the former ambassador to Slovenia, Mr. David Lloyd, cenjeni Suhorci, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni v imenu Parka vojaške zgodovine. Brkini so lepi v vsakem letnem času, a prav poseben čar jim daje pomlad, ko cvetoče sadno drevje pobeli terase tega gričevja. Pred desetletji je bilo sadnega drevja še veliko več in starejši se spominjate, da je bila pokrajina kot en sam cvetoč vrt, poln belega cvetja. In prav tu, sredi tega prekipevajočega življenja, tik pred koncem vojne, ko je bilo jasno, da so nacistični Nemčiji štete ure, je v letalski nesreči izgubil življenje 21-letni pilot letala Spitfire, narednik Edmund Ramsbotham. Teddy, kot so ga klicali kolegi iz 249. eskadrilje britanskih kraljevih letalskih sil. Šlo je za eno najslavnejših lovskih enot kraljevega letalstva. Ustanovljena je bila že avgusta leta 1918, a je svojo slavo dosegla v drugi svetovni vojni, najprej v bitki za Britanijo, potem pa še nad Malto, Sicilijo, Italijo, Albanijo, Balkanom in prav ob koncu vojne nad slovenskim ozemljem. Narednik Ramsbotham je bil zadnja žrtev te slavne enote v drugi svetovni vojni. Dovolite mi, da na kratko povzamem dogajanje tistega tragičnega 29. aprila 1945. Medtem ko je bila večina Evrope že osvobojena, so imeli Nemci v tem delu Slovenije skoncentrirano veliko vojaško silo. Britanski lovci so kot pomoč jugoslovanskim partizanom zalezovali nemške transporte na cesti in železnici ter s tem resno ovirali oskrbo in premike enot. Narednik Ramsbotham je tisto jutro poletel z letališča Cane v Italiji in se na letališču Prko s prizadro skrbel z gorivom, potem pa v iskanju sovražnikovih enot poletel do Trsta. Na poti nazaj je v nizkem preletu napadel sovražnikov tovornjak s strelivom, pri čemer pa je bilo letalo v eksploziji tovornjaka zadeto in neposredno zatem strmoglavilo na tem kraju. Truplo mladega angleškega pilota so vaščani Suhorja dostojno pokopali na vaško pokopališče. Kmalu po vojni so posmrtne ostanke britanske vojaške oblasti prekopale na vojaško pokopališče v Beogradu, kjer počiva še danes. Spomin na mladega pilota in njegovo tragično smrt ob koncu vojne
je na Suhorju ostal živ in prav tu se je rodila pobuda, da bi ob 75-letnici padca letala postavili spomenik. Na spomenik, ki smo ga kot park vojaške zgodovine postavili pred 2 letoma, smo zapisali, da je mladi narednik Ramsbottom umrl za svobodno Evropo. Nismo se zavedali, da bo ta napis dobil čez 1 leto z izbruhom vojne v Ukrajini poseben pomen, posebno sporočilnost. Kajti za svobodno Evropo spet tečejo kri mladeničev, kot je bil mladi narednik Ramsbottom in solze njihovih mater. Zato je tale spomenik presegel nalogo označevanja kraja strmoglavljenja enega od britanskih letal na Slovenskem med 2. svetovno vojno, ter je postal simbol evropskih vrednot in borbe za njihovo obrambo. Burkini are beautiful at any time of the year, but spring gives them a special charm when the flowering fruit trees whiten the terraces of these hills. Decades ago, there were many more fruit trees, and the elders remembered that the landscape was like a single blooming garden full of white flowers. And right here in the middle of this bustling life, just before the end of the war, when it was clear that Nazi Germany was counting the hours, a 21-year-old Spitfire pilot, Sergeant Edmund Ramsbottom, Teddy, as his colleagues from 249 Squadron of the British Royal Air Force called him, lost his life in an air crash. This was one of the most famous fighter squadrons of the Royal Air Force, which was founded in August 1918, but gained its fame in the Second World War, first in the Battle of Britain, then over Malta, Sicily, Italy, Albania, and Balkans, and then at the end over the Slovenian territory. Sergeant Ramsbottom was the last victim of this famous unit in the Second World War. The body of the young English pilot was given a proper burial by the locals of Suhoria in the village cemetery. Soon after the war, British military authorities transferred his remains to the military cemetery in Belgrade, where they lie to this day. Nevertheless, the memory of this tragic event never faded in Suhoria, and the village community suggested that the monument should be erected on the 75th anniversary of the crash. On the monument, the Park of Military History, erected 2 years ago, we wrote that young Sergeant Ramsbottom died for a free Europe. We did not realize that this inscription would take on a special meaning and a special message a year later with the outbreak of the war in Ukraine. Because the blood of young men like Sergeant Ramsbottom and the tears of their mothers are flowing again for a free Europe. Therefore, this monument went beyond the task of marking the place where one of the British planes crashed in Slovenia during the Second World War, but became a symbol of European values and a struggle for their defense. Thank you. Hvala lepa. Hvala. Thank you, Mr. Boštjančič. Zdaj bi na govorniški oder povabila britansko veleposlanico, njeno ekscelenco Tiffany Sadler. I'd like to invite the British ambassador, Tiffany Sadler, to the podium. Gospod minister, gospod direktor, nekdanji britanski veleposlanik v Sloveniji David Lloyd, spoštovani gostje. Zelo vesela sem, da sem spet tukaj. Najlepša hvala vsem, ki ste organizirali dogodek in vsem, ki ste prišli. Danes je drugič, ko sem prišla v Suhorje in drugič, ko sem pomislila, joj, kako je lepo. Danes obeležujemo dogodek, ki se je zgodil pred skoraj 80 leti. Takrat je britanski pilot Edward Ramsbottom strmoglavil v letalom Spitfire.
Slovenci in Britanci smo takrat, v času druge svetovne vojne, delovali skupaj in se borili proti fašizmu. Žal je danes v Evropi spet vojna. Slovenci in Britanci smo znova združeni. Tokrat podpiramo Ukrajino. Upamo, da bo Ukrajina kmalu spet svobodna in suverena država. Danes obeležujemo zavezništva med našima državama in tudi prijateljstva. Namreč pred skoraj 80 leti so vaščani Suhorja pokopali britanskega pilota Edvarda po njegovi smrti. V imenu britanskega ljudstva bi se skupnosti Suhorja ob tej priložnosti rada zahvalila za to dobroto. Jutri bodo britanska letala spet letela na Slovenijo. V Gornjem Suhorju obeležujemo uradni dan prijateljstva med Veliko Britanijo in Slovenijo, ki ga bo spremljal tudi prelet skupine Red Arrows, skupaj z letalci iz slovenske vojske. Red Arrows bodo v Slovenijo prišli tako po kronanju kralja Karla III., ki je bilo včeraj v Londonu. To so posebni dnevi za Veliko Britanijo in za britanske odnose z drugimi državami. V ta namen smo v Suhorje povabili tudi vojaški kvintet, The Royal Band of the Yeomanry. Oni bodo zaključili današnjo slovesnost z glasbeno točko. Še enkrat hvala, da ste prišli in upam, da boste uživali v glasbi. Hvala. Hvala britanski veleposlanici. Thank you, Madam Ambassador. Na oder sedaj vabim slavnostnega govorca, ministra za obrambo Republike Slovenije, gospoda Marjana Šarca. I would like to invite Minister for Defense of the Republic of Slovenia, Mr. Marjan Šarec. Gospod minister. Spoštovana veleposlanica, spoštovani gostje, drage krajanke in krajani, dame in gospodje. V veliko veselje in čast nam je, da se lahko danes družimo ob tem spomeniku iz konca druge svetovne vojne in da lahko obujamo spomine na tiste čase. Mi se jih seveda ne spomnimo, so pa zgodovinski zapisi, ki jasno pričajo, kdo je kje bil in kdo je kaj počel. Tukaj je ugasnilo mlado življenje. Vse je imel še pred seboj, a vendar se je šel boriti na neko ozemlje, za katerega niti ni vedel, kje je, in bil sestreljen. Slišali smo že, da je bila to borba za svobodno Evropo. In zagotovo je bila borba, ki je bila pravična borba za pravični mir in za svobodo vseh narodov. Leta 1940 je bila Velika Britanija napadena strani Tretjega rajha. Še nekaj let prej je Chamberlain sklenil tako imenovani 100-letni mir, ki pa se je nato sesul v prah. Winston Churchill je takrat, ko se ni vedelo, kdaj bo invazija, pričakovalo se nemško invazijo, bili so tudi glasovi, kako je treba z Nemci skleniti mir, vendar je bil Winston Churchill odločen in je rekel, z njimi se bomo bojevali povsod, kjer bo to potrebno. Na obalah, po mestih, po vaseh, kjerkoli bo sovražnik, tam bomo mi.
Takrat je bila Velika Britanija še precej sama. Združene države so šele kasneje stopile v vojno 7. decembra 1941 z napadom na Pearl Harbor. Winston Churchill je bil velik državnik, ki je vedel, kaj pomeni obramba svoje domovine in da noben voditelj na svetu nima pravice predati svoje domovine v tuje roke, ampak se mora boriti za njeno suverenost. In tako se je začela bitka za Britanijo, kjer so kraljeve zračne sile premagale Nemčijo in Nemčija je misel na invazijo opustila. Na začetku vojne so branili svoj teritorij, nato so pomagali drugim. In današnji spomenik je živa priča tej pomoči in mladi narednik je bil tukaj sestreljen, je izgubil svoje življenje, dal je največ, kar je lahko. A vendar se iz vsake slabe stvari rodi tudi nekaj dobrega. In rodilo se je britansko-slovensko prijateljstvo, ki traja in bo trajalo večno, saj smo oboji del svobodnega sveta, del svobodne Evrope. Če ne bi bilo narodno-osvobodilnega boja, če bi takrat v Sloveniji vsi razmišljali tako, češ bodo že drugi storili to namesto nas, bi nas osvobodila Sovjetska zveza in delili bi usodo drugih vzhodnoevropskih narodov, ki so šele leta 1989 lahko imeli svobodne volitve in se šele takrat otresli nad vlade Moskve. V Jugoslaviji in seveda v Sloveniji je bilo vseeno drugače, tudi zaradi slovenskih partizanov. Mnogi so dali svoja življenja, tako kot je na območju Slovenije tekla kri v mnogih obdobjih, kar 3-krat v 20. stoletju, in ta naša svoboda, ki smo jo dobili leta 1991, ni prišla sama od sebe, ampak se je rodila iz poguma. Z poguma tistih, ki se niso spraševali, kakšen je sovražnik, ali se splača, ali bomo uspeli, ampak so se borili. Mnogi dali svoja življenja, mnoge družine so bile uničene, mnoge prihodnosti poteptane. A vendar danes uživamo te sadove. Se tega zavedamo? Verjetno ne dovolj. Kajti tisti, ki živi v blagostanju, tisti, ki vojne ni doživel, tisti je tudi nikoli ne bo razumel. Vojna je zlo, vojna ne prinese ničesar dobrega in po krvavi moriji balkanske vojne v 90. letih spet divja vojna na tleh Evrope. Tokrat je večja soseda napadla manjšo in nekateri želijo te razloge tudi opravičevati. Češ, če ne bi bilo tega, tudi tega ne bi bilo in tako naprej. Vendar relativiziranja ne more biti. Vojna je vojna, vojna je zločin in kdor hoče z vojno doseči prosperiteto svoje države, ta bo na koncu propadel. Kajti noben razlog ni dovolj velik za to, da uničiš eno človeško življenje, kaj šele tisoče ali celo milijone. Spoštovani gospe in gospodje, iskrena hvala, da ste prišli na ta pomnik zgodovine. Spoštovana veleposlanica, hvala vam, da ste nas nagovorili v lepem slovenskem jeziku, zato tudi verjamem, da ne boste potrebovali prevoda mojega govora. Naj bo večna slava in spomin vsem junakom, ki so dali svoja življenja, zato da mi lahko živimo v miru in da imamo lahko lepo nedeljsko popoldne. Hvala lepa. Hvala, thank you, gospod minister. Iz prizorišča sedaj odhaja častna straža. Častna straža, mirno, nož, steni, na desno, po,
Pohodni roko naprej. Kot je v svojem nagovoru že omenila veleposlanica, so to posebni dnevi za Veliko Britanijo in njene prijateljske države in zaveznice. Zato smo vam pripravili še posebno točko, ki bo zaokrožila današnji program. K izvedbi glasbenega dela sedaj vabim trobilni kvintet Kraljevega orkestra Yeomanry, ki vam bo zaigral nekaj pesmi po lastnem izboru. As Madam Ambassador mentioned in her speech, these are very special days for the UK and its allies and friends. With this in mind, we have prepared the next act, which will round up today's program. I would like to welcome the band of the Royal Yeomanry in Slovenia and invite them to begin their performance.
Thank you.